Mwongeye kwirirwa mbahaye ikaze. Uyu munsi reka tuve mu Rwanda dufate rutema ikirere twerekeze ku mugabane w'i Burayi. Uyu munsi reka tuganire ku mateka ya ruhago. Ikipe tugiye kuganiraho ni ikipe yakoze ibigwi, ikipe yakinnye abakinnyi b'ibihangaje, ikipe yakoze ibitangaza, ikipe idasanzwe. Ni ikipe ubwayo yifitiye stade ushobora kwakira abantu 80,000. Iyo kipe urakeka ari iyihe? Reka nze gatoya mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share, ijya muri comment wandikemo igitekerezo cy'ikintu twahindura cyangwa icyo twazaganiraho ubutaha. Koze wowe uhisemo kugumana natwe uyu munsi, reka tuganire ku mateka y'ikipe ya Real Madrid. Real Madrid ni ikipe ikomeye ku mugabane w'i Burayi. Real Madrid ni ikipe imaze imyaka 121. Birumvikana ko muri twese iraturuta, waba uri umusaza waba uri umukecuru, iyi ni ikipe ituruta. Reka twicare hamwe tuganire ku mateka n'ibigwi byayo byayiranze. Real Madrid ni ikipe yashinzwe mu mwaka w'1992. Real Madrid ikomoka mu mujyi wa Madrid mu gihugu cya Espagne. Izina ryayo risanzwe ni Los Blancos kubera imyambaro yawo ikunze kuba yera. Impamvu yakunzwe cyane mu Burayi, Real Madrid ifite abafana benshi ku isi. Mu mwaka w'2025 Real Madrid yakusanyije abafana barenga 473 ku mbuga nkoranyambaga zabo z'aba followers. Ibyo bikayigira ikipe y'igihangange ishobora kuba iri muri makipe akomeye afite aba followers benshi cyane. Ku mugabane w'i Burayi, ubushakashatsi bwagaragaje ko Barcelona ifite abakunzi benshi mu gihugu, ariko Real Madrid ikaba akarusho hanze y'igihugu. Ni ikipe ifite amateka akomeye ku mugabane w'i Burayi. Europe competition, ibi byayigize igihangange mu mupira w'amaguru ku mugabane w'i Burayi. Wagira amatsiko wakibaza ibikombe yaba yaratwaye. Reka nkubwire ibikombe yatwaye. Real Madrid ni ikipe ifite ibikombe byinshi mu mateka ya Champions League, European Cup. Yatsinze iyi shampiyona inshuro 15 kugeza mu mwaka wa 2025. Muri rusange, amarushanwa yo ku mugabane wa European Competition, Real Madrid ifite umubare w'ibikombe biri hejuru. Ku rwego rw'ubuyobozi n'imiyoborere, Real Madrid yabayeho mu buryo bwa club isanzwe. Mu bakinnyi bakomeye bakiniye muri iyi kipe harimo Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zinedine Zidane n'abandi benshi. Mu bakinnyi bayikiniyemo, umutozwa uzwi cyane waba warayiyoboye ni Zinedine Zidane, akaba yaravuye gukina no muri no kipe. Iyo ukunda ikipe ifite amateka akomeye, ifite ibikombe byinshi kandi ikunzwe ku isi, Real Madrid nirwo rugero rwiza. Kuba ari ikipe y'i Burayi ariko ikundwa cyane no muri Afurika harimo n'u Rwanda, bituma ari nziza ku bakinnyi, abafana n'abakurikirana siporo. Mbere yo gusoza, sinasoza nakubwiye ko Real Madrid ari imwe mu zifite stade nini cyane. Ifite stade ishobora kwakira 80,000 by'abafana. Ni stade nini cyane. Real Madrid ibyawo wabivuga bukira bugacya. Ndagushimiye wowe waduteze amatwi kuva dutangiye kugeza dushoje. Icyo nakwibutsa ni kimwe, ni ugukora subscribe, like, comment ndetse na share. Nimba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi wifuza kutubwira, wabyandika muri comment. Ibyo dukora ni ibyanyu. Nje twabanye nitwa Mbaraga. Iyo ni M&B Empire.